Oşton çıkıp gelsem 20 Lexus turat dizilip. Düşüp alıp aytsam, biz menen suratga çıkıp koyamızçı dep suranıp kalıptı. Emne kılıp turasın? Zakska çıktı. 20 Lexus turat. Eylon oy Kuday saptı. Mınday çapaya çıktı. Kayda alıp, kaysı ölpede var şunu. Ağrı birine $100'dan tölöp çıkardı eken 2 saatte. 20 Lexus'a 20 dost oşonday kılıp bir de maşına çıkarıp verişke mildetli eken. Ben oşalarga ayttım. Uşul 20 Lexus'un orduna 20 toptu alıp uşul kastaşmaga koşup berbeysiler. Allah berekesin verse keyinki жылга 40 bolup kalap da 20 kozulu bolup. Oşol üyüne jardam bolup da emnege asfaltga çaçıp kuyguз otasыңар акчаны. Abdan zeyirin geydi. Uşunçalık aktı görüp durup uşul jaka bas dese baspagan el bolup da biz. Zakska çıksak mıyız çıkalım. Kuyo balaga karap durup ayttım jaş balaga. Sen aldaba mı kızdı? Ömür boyu uşun dep maşinada alıp жүрөм dep. Hazır ile alıp barıp uçoktun başına çıkıyorsun. Nege aldaysın var aylan biri. Nege çalgan nersege uşun çalıp biz tez verileriz. Kelimge karap oturup ayttım. Bunu akpak köynögündü hazır barasında çeçesin. Bunu da iyicana kalsam gerek. 20 000 so'm. Ne bolup oşonu giybey bolsun? Bir gün emes al 4 saatlik iş. Mına o apamlar tos bolatlar assalamu aleykum dep үйгө киргизет. Бүт айланайын экинчи көрбөйсүн ошол факат. Неге мынчалык bir жаман жака бет отуз менен киришип кетебиз? Пайдасы жок. Биз кимге иштеп атабыз? Ошол Сабис Пияз, Бадран каяктан алып атабыз? Мен жана чегара ачылат экен дегенде айттым эле да, калпагыңды көккө ыргытпачы эле. Сүйүнбөчү. Чегара ачылгандан азапты тартсаң тартарсың, пайдасын көрбөйсүң деп сүйнөдүм эле. Ошондо көп жазган мага. Сизге өз эмне жагат? Чегара ачылса да жакпай берет. Жакпайт салат. Себеби мен анын артында эмне болушуну мамлекетчил катарында билишим керек. Аркасында эмне бар анын? Аркасында биздеги күнөстана курган жигиттердин бүтүндөй баары банкрот болот деп айттым. Болмайбы? Болду. Неге? Өстүргөн бадырыңар өтпөйт, помидорыңар өтпөйт, керек болсо Түркменистандан ташып беребиз самолет менен. Өтпөйт. Себеби бизде 1 килограмм бадырын өндүрүш үчүн 90 сом керек. Өзбекстан үчүн 30 сом керек. 3 есе арзан алар. Эмнеге? Баягы жер семирткичи өзүнөн. Алар күнөстана деген теплица. Алар күнөстана газ менен ысытат. Биздикилер көмүр менен ысытат. Kömürden 1 kilogramı Batkent'de 12 som bolu var. Geçe özgünde 7,5 som eкен. Kaysı gün üstüne kurgan jigit bayıp ketedi, aytıpla çeydi. Oşol 90 somga östürgön Badranın bala çakasını bakış için jok degende üstüne 10 som boşu gerek, oşonda kilogramı 100 som bolu. Özbekistan alıp gelip 40 somdan berip atsa kim utar? Kaysı Badran'dalar? 40 som bolu, 100 som bolu. Jönököyle ekonomikanın nizamı. Ana janag ustalardı da kırgız balдар geçirip koygular men. İştegendi köp jaktırbayбыз, kölөp жатканды жакшы көрөбүз. Bütün üylörдү kurup atkандар Өзбекстандан келип kurup атат. Кыйындарды алат, чөнтөккө салат кетет. А булар кишинин кирин соруп жиберген акчанын бүтүндөй баары агып башка өлкөгө кетип барат. Калыппы? Базар боргондо базар боргондуктар kurup атат үйдү. Mümkün canlı otkandır bunlar. Men açık aytlam meni bilesizler, tanıysızlar. Bирок эртең bir gün aytasызlar, tuğra aytkan eken ошондо. Мына кеткен президенттердин баары мойнуна алынат. Кезинде Бадымаров уксак болмок экен. Geç болду айланайын, geç. Эми укканыңан пайда жок. Кайра сени президент кылып алып келип отургузбайт.